Ino ni thukuru ya muthingi ya mbere matura-ini ma Wayuni na Lailoni kaunti-ini ya Kilifi, aikari magikungwira gwakwa kwayo kuona hau kabere arutwo matura-ini maya marathiaga thabari ya maguru ya kilomita 12 o nginyagia cukuru iria ciri mwena wa Kipao na Handaraku. Kuringana na aikari a gicigo giki, ciana cia cukuru cikoretwo cigitwikaniria mitito-ini na oho kuringa warie wa rũĩ rwa Tana ruria rumaigaga ũgwati-inĩ rĩrĩa kwaura mbura nene. Ingine ni kukiwa huwa inafurika, inajaa mpaka kule. Kwa hivyo hata hii bridge haitusaidii, lazima tutumie dau. Nayo dau huwa si yetu, ni ya mtu individual. Huwa natulipisha hiyo pesa. 5 kwenda 5 kurudi in the evening. So hiyo ndio shida. Tunapata tabu sana. Tukisema kweli tunapata tabu sana. Nina zaidi ya wanafunzi 200 na ambao kwamba wanavuka wanasoma huko. Kama hii si bridge, huyu mzee kujikakamua anaitwa Said, kujikakamua tujengee hii bridge, bila shaka ingekuwa na changamoto ya kuwa watoto hawawezi kuvuka wapate elimu. Kuona darasha ĩno nĩ ĩtũmĩkaga rĩrĩa aikari maratũngania mabata mao, rĩu nĩ morĩtie thirikari kũmakĩra darasha ĩtagũkuo nĩ mũihũro wa maĩ. Kwa hivyo tunaomba serikali, Mwenyezi Mungu akiwajalia na sisi akitujalia kuwa ni riski, ni serikali ije tujengee footbridge kwa muda mfupi kabla ya maji ya kilimo ambayo kwamba tunatarajia kwamba itakuja mwezi wa 4, mwezi wa ngapi mwaka kesho. Oho nĩ morĩtie thirikari kuongerera mũigana wa arutani macukuru-inĩ marĩa marĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Getwa Karo Kinyugo Mwaura.